Hello guys, welcome back to my channelnya Upin Dinipin. Oke, seperti biasa ya guys ya, akan memasangkan kepala badut nih guys. Ada badut Spiderman, ada badut cewek gendut, ada badut sulap, dan ada ondel-ondel nih guys. Wih, keren-keren ya guys ya. Oke guys, seperti biasa jangan lupa subscribe dulu ya guys ya di channel ini, biar kakak lebih semangat bikin video-videonya dan lebih menarik lagi guys. Oke guys, seperti biasa kita mulai dengan ondel-ondel dulu ya guys. Kita pasangkan kepala ondel-ondelnya guys. Let's go. Sepertinya salah guys. Ke sini, wah masih salah guys. Salah guys. Oke guys, ini baru betul. Wih, keren ya guys ya. Ini keren guys, ondel-ondelnya lagi berjoget dan menari guys. Oke lanjut, sekarang akan memasukkan kepala badut sulap guys, atau badut ulta. Let's go. Wah, salah guys. Masih salah guys. Widih, betul guys, ini badut ulta atau badut sulap. Keren ya guys ya. Wih, badut sulapnya lagi atraksi guys. Wih, keren. Oke guys, lanjut. Sekarang memasangkan kepala badut mampang yang cewek ya guys ya. Ke sini guys. Wih, salah juga ya guys ya. Wih, keren guys, badut cewek mampang. Mantap. Wadidaw, lagi joget-joget guys di taman. Wih, keren ya guys ya. Oke, sekarang lanjut badut Spiderman ya guys. Let's go. Widih, keren guys, badut Spiderman-nya lagi joget-joget sama temennya guys. Wow, mantap. Oke guys, sudah semua terpasang, badutnya lucu-lucu ya guys ya. Kakak pamit undur diri dulu, dan jangan lupa subscribe, like, and comment ya guys ya. Dadah.